may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umuna akaon, Rosita Bakait. Nakasapsapa kalaunay met udong. Una, tayo supay mo't ti maitulong ko iti kasarti ka anakanta. Ay nawaw, aduda mo siguro ijay. Mapanaklat taa. Saan aga po ta aduda kat saan tayo natumulaw? Asino nga ron ti kadwak amapan ijay no madamdamangay. Nagasin na kati manugang ta. Nakayaw tagkuyaw. Asino amanugang talakay? Ni Gladys Di Gladys pa'y laang met. Unay kan bakit? Nasayat mo't ni Gladys sa manugang ta. Alawanan, urayak latan dito'y balay. Agsaga nakamutan tapno saan kayo amaladaw. Nakababain mo no pa nagpapanganon sa kayo agpakita. Wan, mangidadangak nga rudan iti pagdigos kaw. Adda ako, nanang. Ay nawaw, Nay, apay akas ta ti reaksyon nyo, nanang. dayta ti kawas mo nga umatindar iti kasar, Gladys. Wan, nanang. Sigurado ka. Di mo kayat ti agbistida wano agboats kasjay. Ay, nawaw. Adda ka di parikot? Nabang lumot ti kawas ko, nanang. Kan komportable ak iti tsinelas ko. Ay una yan. Di na ko na nga agbado iti presentable. Kaslaan niya matan tilangana iti kasta akawas na. Napauli makayo matan, nanang. Adala na lagip kaw. Aglisi ka, ta ikandadok ti balay. Tapno makarubwat ta matan. Naladaw ka mga imay, di binaanak kaw. Takas makita yung nanang. Talaga nga insaga na at tikalay sa tikanakan nyo. Bagay mula unay, takawas mo. Agraman make-up mo. Puno ka din, nanang. Ay nawaw, ibagak ka din no saan abagay. Naimbag ka pa'y. Sosyal akit kitaan no kasta ti kawas mo. Saan akas ti daduma dita ang aglanglanga nga anya. Nanang mo. Mamati ka tapod no ti ibagbagak. Kada kayo adwakin Gladys kat mas presentable ka akitaan. Sosyal ako nada. Sigurado nga umapal dagiti kabagyan may no makita da ka. Ninanang ang talaga. Sakto laang mo. Bagbagaan man ta asawam tini anak kaw. Ay nawaw, apay ni Gladys na nang. Jak magustuhan di kas di pa nagbadbado na. Ay nawaw, kasano adiyo magustuhan na nang. Kita ti kawas ni Divina nga asawa ni Manong Mau. Nakasusosyal akitaan sika. Anya kumaita? Kas jay kumamot ti aramidon ni Gladys tapno presentable mo. Saan anairuam ni bagat ko iti pang sosyal abado na nang. Amoy mo't, simple lang ni Gladys. Agpasorokin Divina tapno saan nga aglanglangan nga anya no kasta nga agkuyog kamay. Ninanang mo't. Ay basta, ibagam nga urnusan na mo basit ti bagina tapno presentable mo't akitaan. Di ka pa'y agawid bakit? Agawid ka numot na Gladys. Agawid dala nga. Di mo kaya't ti makigiddan kan kwa na. Saan ang udong? Ay nawaw, ita niya agapaw. Ano ka di diyo nagkinaawatan? Nakababain ti makigidgidan iti daydi amanugang ta. Nakababain mo't ngay bagbagam dita. Nakababain mo't talaga. Kita ti pa nagbadbado na nagalas. No para kanya kat saan mag... Ikumparam ti postura na iti postura ni Divina amanugang ta. Adayo mo't asosyal akit kitaan ni Divina nga misaw. Napostura ngamin ni Divina, bakit? Nimot Gladys, simple lang ang babae. Dakal tinagdumaan da. Ay basta, jak kaya ti makigidan kang kuana. Urayan ka lang nga, tadata ti agkuyog nga agawid.
Diyak kaya ti maibabainan niya. Ay nawaw, gaputa simple ti panagbadbado na ibain mo matan. Anya ti klasim akatugangan, Rosita. Kasla na unag ti pampanunutan bakit? Ay, talaga naunag lakay. Ay nawaw, anya ti pampanunutan maya? Ninanang mo ah. Ninanang ko nam? Apay ninanang, ada ka di inaramid na wano insawang na adi mo nagustuhan? Kasano kat sa balimat ngamin ti panagkita na itay kanyak. Kasla ada nadagsa na basol ko kenkwana. Kantunggal agkuy-kuyog kami kat kasla ibain nakmet. Di mo latan ikaskaso, bakit? Ay, masaksak tanak mo't no da dumalakay. Kita kat no da kami ti agkuy-kuyog. Na kami suot. Ngam no ni Divina ti kadwana. Apaw, naglawa ti isam na sika. Tinapatag kat nasaya at kaamanugang. Sa bagay, sosyal nga minpiman akit kitaan ni Divina amanugang nangam iti siyak. Angam, anya ngay tilaban ko ijay. Di mo unay tagpanunot, bakit? Kasaritak to ni nanang may papaniti dahi ta abanag. Saanan? Baybay amlatan lakay. Amangan no panunutan na pay nga agipulpulong akken ka. Asino di imawag, bakit? Ni Kasinsin Helena. Apay kanaw. Ada ti maangay a reunion inton umay abulan lakay. Aya, Wen, iti lugar da kanaw. ay kit nasaya at atap no makapasyar tayo matiyay. Wala, tapno maamamuda mo laang ti manugang ta. Ti anak ta ngagtrabaho di Manila, makaawid nga ta. Sigurado asaan manan nga agawid ni Clifford. Sayang may. Ni di binalatan ti itugot ta ah. Naimbagday di ang manugang ta. Saan data nga ibabain? Ura ni Gladys, itugot tayo tapnawan may bagbagana. Ay nawaw, malagip mo pa'y laang day di agladays. Makapa-stress ka mo. Agkape kayo pa'y nanang. Agyaman aklaunay, di binaanak ko. Anyang aminin ti gagarayo. Adati maangay a reunion iti ayandaan tiyo Helena. Kat kayat ko ang mapantayaw. Kaano nanang? Inton umay abulan. Ni Clifford nga amuna ka diti may papaniti day ta reunion. Sigurado asaan manan nga agawid dayjay. Ngam uray saan ang makaumay ni Clifford. Mapantayaw latta. Sumurot kalatan kada kamay. O sige nanang. Tapno mayam amu ka mulaangan kadagiti kabagyan may. Saan da ka ngamin nga amamu ti daddo makat. Aywan ananang. Kaya't ko launay ama-am mo dagiti kabagyan ti asawa. Anyat planong bakit? Inton bigatan ti reunion tayo. Anya aya ti kunadananang kantatang lakay. Makilugan tayo kanaw kada kasinsin Marta. Kasla masadutak mo't ngagbiyahe. Sana mabalin na di ka mapan, bakit? Amangan no up and down tumanon ti panagkita ni nanang mo kanyak ijay. Saan mat siguro? Kan may sa, amangan no sa anak a confident a sumango kadagiti kabagyan nyo ijay. Saan ngamin asyak ti paborito ni nanang mo a manugang na. Saan ani nanang ti makagapo no apay amapan ka ijay, bakit? Mapan tayo tapno makibanding kadagiti kabagyan tayo. Sige, panunutak pa'y man anaimbag lakay. Masapol nga agdesisyon ka itan tapno amok ti ibagak ni kasinsin Marta. Di ka matanagan. Jack ipalubos nga ibabain na kaninanang ijay. Pinanawang mat ni Gladys ijay. Maasarak nga ron iti dayjay a babae lakay. Ay nawaw, apay Mike. Wala, taumas asidot ki di kanyakon. Awan mo't dakas na no kaya't nati makiabay ken ka. Sa anak nga ron a komportable, udong. Anyan tulang nga anti panunutan dagiti kabagyan. No makita dati kasya nga itsuraan ni Gladys ang manugang ta. Naimbag pa ni Divina. Amuna ti agpili iti kawus na. Iso asosyal akit kitaan. Yak amukan ka bakit? Nagadulakit din nga amaw. No para kanyak at may mayat latamot jay simple. Awan ka di aramidam, Divina. Apay ka di nanang. Ipaamam mo ka kumakadagiti kabagyan may. Ah? Kadagiti kabagyan may anaggapo iti abroad. Ipaamam mo ka ta saan da ka pa'y anakit-kita iti personal. Mabiit lang ang nanang. Ag-lipstick akpay mo na.
Wahintap no presentable ka asumango kadakwada. Una, nakababain mo't ano aglang langaak nga anya. Kasta ti kayat ko kang kakait. Urayon naklabit na nga. Mabit lang daytoy. Mayat timod mo ang nagawid, Rosita bakit? Siyempre taadumanan dagiti kabagyan tayo nga umapal kanyak lakay. Ay nawaw, umapalkin ka kunam? Wen, Anya ko matyapalan dakin ka ngay. umapal da ata siyempre. Social tilangan ni Divina ang manugang ta. Amom kaday, madlaw ko nga umapal da di nakita da ni Divina iti personal. Dayta at ipaglaingam, tagpasikat. Kapod numay, social akikitaan tilangan ni Divina ang manugang ta. Gaputakas jay ti postura na, kaslasan tamutan, ti panagkitam kan kwa na. Di mo man maawatan ti kayat ko asawinan. Ay na Rosita, aya, saan man na nasayaat ti kasta kapanunutam? Saan na nasayaat nga ikumkumparam dagiti manugang mau? Saan na nasayaat nga dapapaboram? Ay nawaw, apay nga may kapailang dito'y balay, sika, nana muna. Agsingira kaun, balasang kaun. Di mo't imbagakan ka, nga awan pa'y kwartak ita. Awan pa'y ibayad ko kan ka. Kastala ka na yun, tibagam. Natawunanon na'y tanga utang mo kanyak. Makauray ka kadimot. Agenggat ka ano nga, ingagurayak. Saan pa'y nga rudan na i-release, tinamnamaak nga ibayad ko kan ka? Ay, awanon. Utang man gaya mon tinamnamaam nga ibayad mo kanyak. Narigat kamot amasing singair. Anyat masapol mo, maray. Agpatulong ako makun ka, maray. Agpatulong. Anya aklase ti tulong ti kasapulang, maray. Tulungan nakman nga agsingir iti utang ti manugang mau. Utang ti manugang kaw. Ay nawaw, kamalisamot ti tao a kinasaritam. Asawa ni Clifford nga anak mo day di Adivina, saan ka day? No kasta. Adda utang ni Divina kang ka? Adda maray, kita tilista akaw. Adda mo lang ID, konfirma na dita. Ay nawaw, mangibabain launay mo day di ababaay. Napanak iti ayan day tay. Kat saan kanupay ang nai-realize tinamnamaan na nga ibayad na kanyak. Ayawanon, agparigat akon nga agsingir, tanagsasangamot ten ti utang na. Ay una yan ti kasta nga aramid day di amanugang kaw. Anya ti may imbaga ni muna, bakit? Tulungak ka no nga agsinger. Asinaw ti singirin yaw. Ni Divina amanugang taa. Dakkel ti utang na iti daya amuna kanaw. Ni Divina, asosyal amanugang mau. Isulaang mat ti manugang kung agnagan iti Divina. Ay, daytakit din. Ibabain na launay mutang ti pamilya tayaw. Amo ka din ni Clifford, ti kasta nga naramid ti asawa na. Day tati jak amulakay. Awagak to ti anak ta. Iso, matlagaya makas jay ti postura na. At kwarta na, ngam nagapumot gayam iti utang. Ibabain na launay mo ti pamilya tayaw. Iti kasta nga aramiden na. Saan ka day, nga iso ti paboritom amanugang iday? Takas na kunam kat sosyal akit kitaan. Sosyal nga agpaysaw. Hangam jak mo amo ang nagsasangagayam ti utang na. Anya ti gagara yun, nanang? Bayada mo, dagiti utang mo. Ha? Di ka man agindi di amo dita. Amok ti may papan kadagiti utang mo anya. Utang mo't nga bagbagayo. Imay tinakautangam iji balay kat nagpakpakaasi kanyak. Tulungak ka nung agsingir. Anya? Pangasim, tagbayad ka. Saan ati anak ko kanti pamilya mit ibabain mo? Nawatam. Ni, nanang, apay nga anak po ti ulo yo, katsiyak mo't timang bayad ka dagi jay. Gapaw ta mairamraman kami iti kalukwam. Kundi purmakan pa sosyal ka kanumay. Tagayam, nagsasangamit tan ti utang mo. Nakababain ti kasta. Pudno ka di tinadamag ko lakay. Adda ka numot saan ang nagkinaawatan dananang kan Divina. Taado kanumot gayam ti utang ti asawa ni Manong Clifford. Anya?
No idi, kat dakkel ti bilib ni nanang kenkwana, ta sosyal akit kitaan, saanan ita? Ngamin, ibabain mo't ti sosyal amanugang nga ipampanakkel na launay. Ay, una yan. No apay mo't ngamin ang imutang pailaang. Jak manamo kenkwana, pakurangan na siguro tititid ni manong akwarta. Dayta ti parikot kadagiti tattao adi na ammo ti makontento. Di da ammo ti limitasyon da. Nay, kita ma, ang mga jak amo kat adumot gaya man utang mo dita. Ay sos, awan pagdanagam. Tauray kastuyak laeng, oray simple aklaeng, awan ti ilimlimad ko nga utang ko lakay. Ay nalakay, inkarik iti bagik asaan ko nga ibabain dagiti nakaikamangak. Saan kayaw ngagkuyog ka ni Divina? Sana, jak kaya ti maibabain. Saan ka di nga iso ti paboritom? Tasigun kan ka ket sosyal akit kitaan. May panakil mau kadagiti kabagyan tayaw. Saanan ita? Sosyal nga agpaiso no kitkitaan. Ngam adu magayam utang na. Anya nga iti makunam ita. Awanan numaamuan dagiti kabagyan tayaw. Siya kon ti maibabain. Sapay impanpanakkel ko dahi ta manugang ta. Iso pa ti paborito man ya. Agtal na ka man dita. Naimbag pa ni Gladys. Simple ken amo na ti makontentaw. Saan nga utangira? Dahi ta nga raw. Sakit inuy-uyaw kumagday jay iday. Pagadalam na ita bakit agbalin ka nga minapatas. Saan aga po ta sosyal di may sakit iroromon mo matan di may sa. Oh, anya nga ita. Ti manugang ngay pampanakil mo iday kat isumot lang ti mangibabain ken ka. Ay, nawaw! Di mo rebang nga iruruman ti manugang mo, gaputa simple laang a tao. Uray simple laang no nasaya at met ti panagpuspuso na, ken amuna ti makontento, dakkelan a pagyamanam dayta. Ngem ti manugang a feeling sosyal, tagayam na ilumlummet iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni Oliver nga inanang, Ada trabaho na, apay kaday. adala na patag nga ibagakan kwa na nanang. Sigurado ang marabyan manday jayon. Ano saklatan nga urayan nanang? Pudno ka di tinadamag ko, naipromot kanumot ti kapsat ko. Wan, naipromote nga agpaiso anak ko. No kasta, nanayunan magngarod ti sweldo na. Day tamot ti kunana. Nasaya at magngarod ano kasta, mabalinan ti agpatulong kang kwa na. Ay nawaw, agpatulong. Wa nanang, agpatulong ak iti kapsat ko. Di bali ata awan pa'y maputot na, kandida pa'y nagkasar iti nubyana. Naa. Anya ti bagam, manang salay. Nadamag ko ang naipromote ka kano ading ko. Agpatulong kami kumakang ka. Anya klase ti tulang ti kasapulan niya. Mabalin ka day asi ka timang paadal iti kaanakam. Tulungan na kami kuma. Anya? Ay nawaw, di bali ata awan pa'y maasawa ken anak mo. Public school mo ti pagat adalan ti kaanak ak manang.
Wan, ngam adulat tamo paggasgastusan may. Kan allowance na mulangan Kaasyan na kam kumaading ko. Naimbag kang ka tauray kasano, kat mayat ti trabahom. Di ka marigatan unay. Sige, Kaya't kadi asawunday ta pagadalam ti kaanakam ading ko. tumulong ak manang. Ngam tulungan nyo latamot ati anak yaw. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Nakasaritam ka titikapsat mo, Salay. Wan lakay. Kahit anyat imbaga na nga eh. Tulungan ta ka di amang paadal iti anak ta. Wan kanu lakay. Ay na, nagsaya tayo. Santa nga parikot ti allowance ti anak ta bakit? Naku nampay. Naimbaglangan, tamayat ti trabaho ti kapsat mo. Ay wan saan marigatan unay. Manutintid ng allowance ti kanakan na nga eh. Awan pay, inton umay alawas kanu amang ted. Urayin ta nga ron bakit? Manual daw laang mutkit di dayta. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y balayo, Oliver ading ko. Hapay ka di manang? Naibusan ti allowance ti kaanakam. Ay nawa, kaano laang idinang tudak. Ada ngamin binayadan da a project iji pagadalan. Anya? Mangted ka man iti uray basit laeng, ta isupay agastusan na. Inton katapusan ko maamang tudak manang. I-advance mulatan ati daduma. Ni manang mag? Maasyan ka kadi iti kaanakam. Nalalala, unay. Mang tudak gam sang aribo pay lang Ay nawaw, nayunam Anya laeng matimagatang ti sangaribo ita a panawon ngay. Ay nawaw, day talaang tiinted ti kapsat mo. Wan nga rod lakay. Imbagam kumakurang day ta Idi imbagak anayunan na. Kasla ibabawi na mo ngamin. Iso nga inawat kulatan Saan ka di nga imanugot at tumulong? Idi nagsarita kayo? Jak man amo iti daydi akapsat ko. Jak amo ti taray ti panunot na. Anya laang mo ti magatang ti sangaribo itangay. Naku nampay. Angam di balay. Maanusan pay laeng numano ti inted na. Mangted makit di manen inton katapusan. Anya pa'y nga ron. Awan mo't pagpilyan tayo. Anya ti kayat mo nga inuman tagumatahak di ta store. Orange Diyos lahat tamanin Mala, orayan nak tagumatahak iti merienda talakay. Ay, Salay! Salay! Hoy! Salay! Ay unay ba't nanang? Makapakigtot kayo mat. Agasa man day ta abiyag yung agasawa. Apay ka di aya. Day ta lang samot maturog ti ubrahin nyo iti asawam. Ay nawaw, saan Kamal iti pampanunutan nyo nanang. Anya nga ron ti kayat asawan ti kastangar aramiden nyaw. Naira na laeng amadama ti panagina namin nanang. Anyat gagarayo aya. Awan mo't day. Mapanak ko maiti ayan ni Antime. Ngum napilitan nak adim magas idi nakita kayo kin nila kay mo. Kitaam nila kay mo naimas ti turog na iti sirok ti mangga. Nabannog day ta iso akasta nanang. Ay kitaan nyo saan agapaw tada ni Oliver amang papaadal iti anak yaw kaday talatan agre-relaxer aramidan yaw. Aramidan nyo latamot ati kabailan yaw. Intun kuan mauma ti kabsat mau. Nay, hapi ako sa tamot tan manong dyan yaw. O sino ka? Ay nawa, siya dato. Kabsat asawam. Siga magayam bayaw. Sa dino tinagkapam aya. Nabartig kayo manay. Masansan samot tan ti panagin inom nyo itaarak manaw. Gusto talaga ti biyaga. Imbis ngagtrabaho kayo. Saan tarak mo ti sangsangon niya? Sino ako mamangibagay ti kasta kanyang? Bayaw ka lang mo da. Nalipatan yung samot tayo na siya timang papaadal iti putot yaw. Nagsasaw ni manang sanay ka. Obligato Nasuruken ado at awan asikat timang supsuporta iti kaanak ka manakaw.
Dua atawon meten a relax lang damanang mo kunti asawa na. Dahil tangarod nanang. Relax da nga gasawa. Kanayon ko ang masabat ni Manong Junior ang nabartag. Makitam day kang aramidan da. Iyin inom dati kwarta da. Nanang, panagkunayaw. Okay lang nga ta. No isardeng ko pa ilaang timangtid iti kwarta, iti kaanak ka. Kasi ti kaanakam. Ngum saan mo't amabalain asikalatan tinamnamaan ti kamsat mo. Saan agapo tada natalgad at trabaho. Ken awan pa'y asawa ken anak mo. Ket obligaan da kamutaan. Kasaritak nga rod ni Manang nanang. Plano mimot laang ngaming kinikayla tagkalaysa. Ay nawaw. Mga asawa kamutaan anak kao. O nanang, iso nga agurno nga mutan para iti bagay. Para iti masakbayan ti pamilya abuklan may kinikayla. At na napatag nga ibaking kamanang. Makapadanag kamot. Anyat ibagam aya Oliver. Saan kun asuportaran ti panagadal ti kaanakak? Ay nawaw. Apay ngay. Nagsaritaan ta ti maipapan iti dayta abanag saan ka day? Wain, ngam kasapulak mo ti agurnong. Para iti kalay sa amin kinikayla. Para iti pamilya abuklan may. Anya? Mga sawa kan? Wain, manang. Sapay la kumaatosan nga agsakit tinakam yung kanya. Kasano nga rudan ti panagadal ti kaanakam no kastalaang. Adda kayo umot kini Manong Junior. Ay saan amabalin ti kasta kanyak Bigbiglaan na kami mo't. Makitulag ka. Sa ita, ibabawim gayam. Nakapagdesisyon akong manang. Awanan tinamnamaan yung akwarta kanya. Anya? Manutintod ti kapsat mo aya. Apa di ka makaisam. Awa mo nga rutintin na akwarta. Ay nawa. Apa yung awan? Awanan tinamnamaan tayo at tulong kankwana. Taagurnong da kanumatan iti nobya na. Kahit ti panagadal ti anak tangay. Kasanulaangan. Ay, day tangarot ti parikot lakay. Uray siyak, jak amo no kasanaw. Oo na yan, dahil ta kapsat mo. Mangilawlawan man. Makitultulag at tumulong sa ita. Ag-back out ang kasta. Awan matan maaramidan tayo. Bakit? Anya nga tanong agpatulong ka kininanang. Ibagam nga ay aywan na ti kapsat mo tapno tulungan da tayo. May samat ni Nanang. Sigurado asaan at tumulong day jay lakay. Anya ti aramidam dito'y balay, kayla. Imay ko la sinarungkaran ni Nana manang sali. Adaman damagakeng ka. Anya day tamanang. Talaga ka day, akayat mo ti makikalay sa itikabsat ko. Ay nawaw, kaya't ko la unay amanang. Amom ka day, agapukin ka, kat di nan tulungan ti kaanakan na. Ha? Saan nan asuportaran ti panagadal ti kaanakan na, agapukin ka kunak. Sika tinang dadaal iti nasaya at alinangan may. Inagawang pa'y ti anak ko. Kasanulaangan ti masakbayan na. Anya? Day, anya day tayo magbagag nga inagawan na sika salay. Imbagak laang ti mapaspasamak. Tapno amo day ti ababae ti pagluglugaran na nanang. Anyat kunam? Siya kano tinang dadaal itilin na inyong agkabsat, Oliver. Saan lang aday ta? Inagawak kanupay ti kaanakam. Imbaga ni Manang Sali day takeng ka? Un, Ay una yan ni Mana. May samot asa na makawaawa. ay, jakam mo no kasanon. Di mo latan ni kaskaso ni Manang. Kasano nga'y nuguraan da. Gumura gingat kay kaya na. Ti panunutan talaangan. Kat awan na dagsan na basulta kadakwada. Madilaang tirik nada. Taing sublek ti responsibilidad da iti anak da. Pangaasim amanang. Apay, anya manan ti parikot mo aya. Ay nawaw. Amok nga mo yun na apay nga imayak ditaw. Kasano ko maamaam mo kat di mo pa'y matimbaga. Diyak kaya ti kasjaya pa nagsasaw mo itinubyak manang. Imbagak day jay tapno am muna ti pagluglugaran na. Desisyon ko ti saanin amang ti di kwarta manang. At da kayo mo't kinimanong Junyaw. Napigsa kayo pa'y mag. Agtrabaho kayo tapno mapagadalyo ti anak yaw. Gapo iti day ta akayla. Kastamot tan ti panagsasaong kanyak. Saan ani kayla ti ayan ti parikaw manang? Da kayo ti ayan ti parikaw? Iso asakbay nga agsao kayaw. Amunyo nga umuna ti lugar yaw. Tulungan man daading mo nga agplano, anak
ka. Kabaalan da daytan nanang. Ay nawaw, apay akas tamutan. Jak to pulos maaksiptar dayta akayla nanang. Ay pangaasim man salay. Saan anasaya at tikasta ka panunuta manakaw. Husto lang tinaramin ni Oliver. Agpudno kay man kanyak nanang. Di yun samot kayat ama kaadal ti apuyaw. Sana kasta. Ti kanyak laeng kat di mo obligaan ti kabsat mo amang tulong iti anak mo. Laglagi pam, saan a responsibilidad ni Oliver ti anak yaw. Obligaan nyo mo't jay tao. Di yu kayat atulungan na kami. Kasano kat obligaan nyo mo't jay tao. Ti tao, tumulong day ta no amuna a deserving kayaw. Agsalukag kayo mga min iti asawa manak ko. Sana gapauta ni Oliver tada kwarta na. Kat isumuntan ti mangibaklay iti responsibilidad diyaw. Di nakmeten pagan ano dayjay nga Oliver. Natural, nasakit tinakam nakan ka. Anya, No agsasao ka nga main kat kunamlan asino ka. Jay kanayon ko nga ipagakan ka. Aggagat kayo mo't nga main. Saan aday ta obliga ti sabali at tao amang paadal iti anak mo. makapaasar mo't nanang. Anya ti pakaasaram kat manu atawon mo't nagnumar ka iti kwarta nagregatan ti kabsat mo. Alawo na nanang. Siya kun ti ayan ti biddot. Ay talagang amin asadot ka. Iso agbalbaliw ka anak ko. Agbalbaliw kayo iti asawam. Aggagat kayo tapno mapaadal yo ti anak yo. Wanan. Agpapada kayo laeng agkasapulan iti kwarta. Kat saan agapo tanda kwarta jay maysa. Isumutan ti obligaan tayaw. Saan anasaya at ti kasta akapanunutan. Agaplay kan junior. Ay nao, apay asak ngay. Anya nga ro ti kayat mo. Agtugtugaw ka laang dito'y balay. Kasanaw ti panagadal ti putot mo no kastalaang. Unak man no kinasarita mo ti kabsat mo. Saanan akayat ni Oliver ti tumulong. Ay nao, isutad da kwarta na. Ngam kastapay laeng. Iimot na. Desisyon na matenday taa. Kwarta na mo nga main. Saan ang mabalin nga obligaan tayo? Kaslasaan kayo agkabsat. No sino pa'y tadaan, isupay ti imot. Wan ata makitkita na ti ar-aramiden talakay. Iso siguro ti may saan nakadismayaan na. Nakitak ni Manong Junyaw, iti may sa department store iti sintro nanang. Wan, ijay kanumot ti pagtrab-trabahuan na kuna ni manang mau. Masayat mo't tanapanunot na tinag-apply. Wan takasapulan dati kwarta para iti panag-adal ti anak da. Masapul nga agurnong da. Tano ag kolehiyo ni kitay, sigurado adakil ti kwarta akasapulan da. Husto lang nga ro tinaramid ko nana. At least, nagnakam da atwa. Wala anak ko. Agtrabaho da, tapno maitad dati kasapulan ti anak da. Saan anasaya at asabali at tao ti obligaan da. Uray si kamot, nagananos kamot iti, sakbay anaadaan ka itinatalgad at trabaho. Nakunayo pa'y nanang. Ado mo ti sakripisyo kiday. Dayta ko mati panunutan ti kabsat mao. Natang, para kada kayo, Oliver. Ay na, agyaman naklaw na, manang salay. Awan anyaman na. Ni nanang ngay. Awan ni nanang dito'y balay. Napan iti ayan ti kumari na. Kasta aya. Sumarka atag kapita pa'y. Saanan? Agawid ako, tagluto ak pa iti pangrabian may. Nasa papay manang. Agtuko ka kitay tagkapita. O sige. Kung gaya, kumusta mo ti trabaho ni Manong Junior? Narigat ka no. Nga masapol nga anusan na tapno adagastusan ni Kitty. Kasta talaga tagtrabaho manang. Masapol nga ganos tayaw. Nikitay, kumusta ti panag-aaral na? Okay laang mat. Adamat kit di mait-ited mi nga allowance na. Ta adamat ten trabaho ti amana. Ti plano yung kailang agkalay sangay. Matuloy intong December manang. Kumplito ka di ti masapsapol yaw.
Awan pa iti souvenir, manang. O sige, siya kunti makaamo iti souvenir. Ha? Isula ang matikabaalak nga aramidon tapno makabawi ak iti tulong mo kada kami ide. Sigurado ka, manang? Wen, i-DIY kulatan tapno makatipid kayo ading ko. Alaman nga rin, manang. Ay na, agyaman ak launay. Ay, nawaw! Saan aga po taada kwarta ti kapsat mo kat obliga ang matan at tumulong kan ka. No kabaalam ti agtrabaho, aramidam. Tati kapsat, uray di mo obligaan no amuna a deserve mo ti matulungan, si pupuso at tumulong dayta nga uray di mo dawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrobwata ko, nanang. Mabait lang ang lani anak ko. Ada ka di ibili nyo, nanang? Oh, balon mo iti pagadalan. Ano sampay lang wan? Day tala ang matinatgada. Ay, nawaw. Awan samot ten kwartayo, nanang. Tinapatag at adda balon mo iti pagadalan. Agyaman naklaunay, nanang. No amula ang kumanitatang titumulong, saan kay kumaamadagsanan unay? Ay na anak ko, sipod pa'y idi, saanin ama pang namnamaan ti amam. Iso ti makagapo no apay anagsina kami. Ang ditan pagsaritaan ti may papan iti day taaba naganak ko. Agrubot ka din, tapno di ka maladaw iti klaseng. Agyaman nakman ng nanang, inakon. Sige, agan-anad ka anak ko. Agawid ka adagos no malpas ti klase, ma? Sa dinaw ti papa na, mister. Si kamo ti masabat ka. Makitang danak itigayim ko, nanang. Kimutong ka pa yan. Wen nga rod, nanang. Adumat nga min ti pakakumikumak. Awanan ti husto nga inanak. Ay, wan, kumusta mo ti apaw? Nasaya at mo't, nanang. Adda klase na ita. Iso asyak lang ti makitang dan. Bayam. Ibaga kiniwilay tamangtad iti allowance ti anak yaw. Awan samot ti bibiyang na iti putot na, nanang. Ay bagbaga akmanan. Barang malawlawagan ti panunot na. Para mo't iti putot na. No anyaman ti diyo nagkinawatan iday. Saan anasaya at nga iraman na nilanay nga anak yaw. Nanang, anya tinluto yung masida. Sa anak pa'y anak kalutaw. Ay nawa, mabisbisin akong. Ang kapay-kapay laang adamot na bati akamutay. Nyapay nga rod nga. Awamot pagpilya. Ungayam, nagsweldo kayo kaday. Ay nawa, kasang-sangpit ko lang yung sweldo mo tinadagos ni salsaludsunan nyo. Una, tanoan na sweldo. Ikam nila ni aputot mo iti allowance na. Maasyan ka ba't akin ni Esther? Agmay-may sang agsakripisyo para iti anak yaw. Apay kumamang tudak pailaan. Kabalan ni Esther dayta. Di ka mabaeng iti kastang aramidam. No kasapulan dati tulong ko, isuda tumasidag ganyak. Ay, di ka man nagbalin ang naturay dita. No responsable kang ama. Uray saan adumawat ti putot mau. Ikam lata, tapagrebangam ka nga ruday takas ama. Ay nawa, isuda ti umay dito'y balay Isuda nga rutag kasapulan. Anya ti kayat mau.
Agparinto mong da iti sangwanam, tapno laang tulungam ida. Ayawan mo nuwilay. Agrubuan takon tatang. Ay nawaw, sa di naman ti papanamay style. Ni tatang met, sa dino kumapay ngay, makitang danak manin Agina nakabot No aginanaak pangalaan mi nga itigastusan mi tatang. Kita man tabagem, kimutong ka. Tinapatagkat at dagastusan nila ni tatang. Amoy umat, awan ti bibiyang ti amanakan kwa na. Una yun ti kastagasat yaw. Addan to ka di tatang. Ngam no ita, saan pa'y amabalin nga aginanaa? Tanukas na ti aramida. Kasano laangan nga iti masakbayan ti anak ko. Nasaya at maita nalagip mo ti may dito'y balay, lani apaw. Kaya't ko ang makasarita ni tatang apong. Anya ti masapol mo kankwana. Dumawatak iti kwarta. Saan ang mabalin ani nanang lang ti agtrap-trabaho para kanyak. Pagrebengan na ti tumulong kanyak, ta isungarod kat ti amak. Husto launay tanak unam apaw. Ilaban mo ti karbengam kas putot na. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Sa anak ko mga umay ngam no choice apong. Maasyanak launay ang makakitkita kininanang. Inal daw laangan ang mabanbannog. Wan nga road, nasabat ko idi na minsan, kat medyo kimot daw. Wen ata di maten agina na apong. Saan kano ang mabalin taawan gastusan may. Orayam ni tatang mau, ta dumawat ka iti kwarta kan kwa na. Nagsweldo da iti kalman, iso asigurado nga adda kwarta na dayjay. Addaak tatang. Kasapulak ti kwarta. Kasta, no da kayo tagkasapulan, da kayo tumasidag. Di ka pa-importante. Mano ti kasapulan? 2,000 laang kumatatang. Ay nawaw, nagdakilan. Manu atawunan nga awan in interview. 500 lang ti maitig kuging ka. Ay nawaw. Panagkunayo ka di kat umanay ta 500. Di ka man nagreklamo siga? Sa anak nga reklamo. Ibagbagak laang ti pudno. Agahasam man dayta. 500 lang gayam ti kabaalan nyo nga ited. Ngam nagadun asa uyo. Saan ko abasol no saan ka nga imay dito balay iti mano atawen? Kas na ko nakitayan, no kasapulan nyo ti tulong ko da kayo ti umay dito balay. Sana siyak ti parparigatan nyo. Nukas tamat laang. Uray di kan mangtag. Ano saklatan? Amang ano inton madamdama kat isidir yung tumot laang. Awan ganas na. Awanan, gimuran gay ubeng. Imbagak lang ti pudno. Ay nawaw, panagkunam kaday kat nasaya at tikasjay a panagsasaw ma. Awanin maramidan nyo tanalpasin nanang. At least, naibagak ti kahit kung ibagak kadakwada. Saan nga nanayaw kat napigsa kawilay, tandaan am dayta. Kanya kumita. Dumtang to ti aldaw akasapulam ti tulong ti anak mo. Nuag sakita kat matayak. Idi ka aldaklatan. Saan mo ta narigat na dyan? Narigat agsasao kunak tumag. Nalakalaeng nanang. Di ka agsaw akasta. Nga may di mo amaw ti masakbayan ti tunggal maysa. Di mo amaw no anya ti sumaruno a mapasamak. Iso apang nga asim tagtanang ka. Nagado ti dakas abalikas na apong. Awan lang arudo na itultulong na. Kastapay lang tarabid na. No kasapulan nyo ti tulong, da kayo ti umay ditoy, kunana. Ngam numapanak iti ayan na, nagadua sa una. Kasla sakitin na mutlaang dagit itultulong na kanyak. Bayamong tabam. Sadlang nga itatal daw, apo. Apay, anya tinapasama. Kwa, anak ko. Napanta ka di iti ayan ti amam lani. Uwan nanang, kunak numaasyan kanyak, ngam saan matgayam. Ay nawaw. Apay anapan ka pay lang amin ijayan ako. Gaputang maasyanak kada kayo nanang. Da kayo lang ti agsak-sakripisyo para kanyak. Ay naanak ko, awan ka asi day ti a tao. Di kay madanagan, sa anak kun amapan ijay nanang. Napanaknakakon nga awan konsensya ti amak. Nasaya at laangan tanasalaw ka dito'y dalan. Abay,
Agdawat ka mo titi kwarta, Esther. Di mo ka ba na pagadalan, danak mo. Tapno ibagakan ka sa anak arupat kwarta. Ay, nawaw. Di ka man. Amo ka kwarta, te habol yung kanyak. Di kanyak lang. Kat noawan maitulong mo iti anak mo. Aguli magkalatan. Nya. Saan amasapol a pagsasawam nila ni? Ay, nawaw. Anya tinakakatkatawa itimbagak, ah? Nakakatawa kayo nga ginais time. Anya niya? Saan lang nga itati aldaw, Willie? Dumtang to ti aldaw, akasapulam ti tulong ti anak ta. Kanyat ko lang. Diyak na nga. Ipigpig samar. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak? Pagbabawyam to dagitang aramidam kada kami. Kumusta ti trabaho, mla ni anak ko? Makapabannog nga rod nanang. Ano, Sam? Kasta talaga tagtrabaho. Wen nanang, tinapatag kat ada pagtrabahwak. Ni apo ngay, Adda iti silad na, madama nga agin ina na. apay, kimarumanan ti an-anayan na. Wan nga rod anak ko. Naliwayan nan sama tinagtumar iti agas na nanang. Ay, dayta nga rod. Adamat ginatang ko. Nalipatan na ati numar, iso akasta. Kimarumanan. Una yan ni apong. Panawan kayo pa, takasaritak man nanang. Urayam lata na makariing anak ko. Di mo disturbon, ti pan naturog na. Kumusta mo tantirik na muilay? Kakapsotak na lang. Arak pa mo. Naimbaglaangan, tada nang itaraykan ka dito ospital. Nanang, jakpay kaya't timatay. Ay nawaw, jakpay kaya't timatay ko na ngamawan mo't dengdeng gumasaw. Anyati ko na dagiti doktor nanang. No saan mo pa'y nga isardang ti panagin inumbaw, talaga ang maustel kan. Ah, anya? Kasano nga ron ita? Ada kwarta am apagpaagas mo. Wan. Ay katawan nga ron dyan na. Nanang, jakpay kaya't timatay. Tulungan ako ma. Andiyan din natamag ka, Star. No hospital ka naman ni Wilay. Isumati ko na datatang. Ay, no. Apay ka no ang hospital. Jakon malagip tatang. Basta ti kunada kat epekto kano tinalabas apa naging inom na iti ara. Ay, kay kaki din. Awanen, makarkar mamuten. Dakas nga minti ugali na. Iba ka maganda na, tatulungan na ti ama na. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. Ibagaktokin nila ni tatang. Marang kasan nila ni ti ama na. Uray no dakas tinararamid na ti kalabas. Anya jay ko na mga ibagam nanang. Mapan mo bisitaan ni tatang mo iti ospital, anak ko. Ay nawaw, anya ti aramidin na iji ospital nanang. Na ospital, gapo iti nalabas sa panagin inom na iti arak. Anya? Mapan mo kitaan tatulungan. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. No iso ti agkasapulan iti tulong, iso ti umasidag nanang. Anya, Isumat ti umay dito'y balay ah. saan sapay mo't anak arwar? Urayak nga umay dito'y balay nanang. Ti kayat ko kat personal mat a makisarita kanya. Nanang, duwang aldawan. Sipod nagawid ta dito'y balay. Ngamdi mo't umay nila ni. Anya ko mati-expectaram nga eh. Damat ang trabaho na. Siguradong adda kwarta na tayo dyan, nanang. Una, ngam tinulungam kaday, idi iso ti agkasapulan. Nanang, nagbabawi akong nakita desisyon ko. Imawag nila di kanya. Ngam sinaludsod na laang no nakarwarkan. Awan na nakamat na. Lukaano asarong karan na. No sika kano ti agkasapulan, sika ti mapan ijay balay da. Anya, Na,
Apay amas daaw ka. Kat kasta mo tisang kaibagam kan ko na iday. Agin tuturay ka nga main. Nanang, Kunak to mga mingkan ka. Saan amay may sa ti Aldaw? apo, anya ti planom. Urayak ani tatang ti umay dito'y balay, apong. Ay nawaw, di nang sabot ka ba ulan ti magna, apo. Anusan na Iso nga ro ti agkasapulan iti tulong. Di iso ti umay dito'y balay. Ikaasi mo di tao. Ustulaang tapno ammo na tirik na, apong. Ay, kasanulaang nga Apay ama asyang kayo kenkwana. Katawan tupay kasi na kanyak idi. makapakonsensya mo, apo. Di kay madanagan. Ikak iti pagpaagas na. Kaya't kulaang ama padasan na ti imparik na kanyak. Idi siyak ti agpakpakaasi kenkwana. Tatang, at ka din nila ni. Ada trabaho na ita. Awan pa yan nag-awid. Ano sa mga orayan Agtugaw ka pa barok. Agyaman naklaw na tatang. Kumusta mo tanti marikrik na mo ile? Kasi ti sigod. Adalat iti gundaw ay marik na ngagkakapsutak tatang. Nuan niya mga mintinar-arabid mo hindi Nailaw anak nga ro tatang. Sa anak kong mga umay. Ngam nila ang naputod ko tinamlama. Anya ti aramidon nyo dito'y balay? Imayak, tagpatulong ako makin ka anak ko. Kasta No da kayo ti agkasapulan iti tulong. Da kayo mat ti umay dito'y balay. Mano ti kasapulan nyo? Siga manuti maitid mo anak ko. 500. Umanay mat siguro dayta. Numabalingkat na inayunam ko ma. Papuskula kang tirupa anak ko. Takayat ko pa'y agbyag iti napaot. Ita, ammo yon tirik nana. Uwan anak ko, pasensyakan kadagiti ado nagkurangak. Naladawan dayta apa nagbabawi yo. Itapay nakaturpusa kon. Jakon kasapulan titulong yo. Anak ko, siyak kasapulan ita. Kasapulak law na titulong mo. Sapay la kumatakas siya nak. Ala, itid ko ti kwarta akasapulan nyo. Tapno di yumat ko na. Kumusta ti Riknam? Nasayatan na nang. Awanan din nasakit. Ay pagyamanan tayo ti Diyos, anak ko. Uwan nga ron na lang. Naimbaglaan ang tanasyan nila ni kanya. Ay no awan nila awan Amang lamlamayan da kamutin Uwan nga ron na nang. Narigat ag sakit. Nawan ti kwarta. Kanawan kabagyan namang tulong kang ka. Naku nampay. Iso arumbang lang nga isakit mo ti kapamilyam. Di kagbalin anaturay. Mala, sumurot ka ni jay kusina. Tamangida sa rakiti kanenta. Una lang. Hello, lani anak ko. Kumusta kayo matandita, tatang? Kasi po, anak ko. Ininot mo din ngagsubsubli ti pigsak. Kalpasan tinasurok ang makatawan apa nagpaagas ko. Ni Apong ngay, kumusta matan? Nasayat mo't lang, anak ko. Napigsapay mo't. Agpasyar kanto dito balayano saan ka abise. Wan, umay kaminto kininanang no day off ko. Agpakada akon, taagrugi man ang titrabaho may. O sige, agan-anad ka dita, anak ko. Nagasat ka, Willie. Uray maday tinararamid mo iti kalabas. Kat nasaya at lata ti anak mo kan ka. Uwan nga ron na lang. Di mon sayangan day tagundaway anak ko. Ipariknam iti putot mo ti pamatag ti maysa nga ama. Ay, nawaw! Kas ama, responsibilidad mo ti mangted kadagiti masapsapul ti anak mo. Di ka agim imot. Ipaay mo ti sustento kan pamatag ti maysa nga ama. Iti kasta katulungan da kan tumat intundumteng ti aldaw ako mapsut ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Sakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado, asaan nga umanugot ni tatang mau iti kasta a plano, Lourdes anak ko. 23 ko, nanang. Kanya man ita plano amang magagaw. Taputot mo makilib-in kano iti daydi anulay. Ay daw, makilive-in na dagaws. Awan pa'y sabot makabulan sipon inaklon mo dahi dyan lalaki. Sabay sa, di mo ang muti husto kinatao na. Saan kami matan nga ubing, tatang? Adda kaming iti husto nga edad. Weng! Saan kayong gaubeng? Nabanda ka di kwartayaw. Adorong yaw. At na talaga ng trabaho yaw. Narigat ti agpamilya. Isu asaan kumaa dinadarasudos anak ko. Magpanunutan nyo man pa yan bag. Sa nakasta, pinanunot nyo kita ramidan nyo pati nadagaws. Siguraduhin nyo ba ha? Sigurado kaming kininoli, tatang, nanang. Tipilit na bailan. Basit matgayam ti pinilim a kwarto, tanoli. Wan ata isula ang matinalaka ti abang na. Sa bagay, tinapat agkadwatan. Wan naimbang man tayo manugod dagiti dadakkel mo ag live-in ta. Dida kayat, ng impilit ko saan mat amabalin nga isuda ti ag desisyon para kanya. Ay wan at tangarod magpanunot mo. Ay, tulungan nakman ket di amang isarek kadagiti gamit ko. Ay nawa, inalam amay. Saan? Inalakla ang dagiti kasapulak. At dapay may sa abag ijirwar. Sige, siya akong timang isarag. Nasaya at magtanagawid kan lakay. At ka di parikot. Pimanawad ni Lourdes. Agabang da kano kininulay. Kag, Ay nawaw, day tala ang tibagam. Di ka madanagan iti anak ta. niya nga rin ti maramita. Nguy pilit na mo lang ti kahit na. Ang Ay na Rosalia, kasla di mo ammo ti anak mo. Uri ipagunday ta. Sigurado nga garamit iti pamuspusa. kas din nagarudan. Palubusam. Tapno mapadasan na ti may bagbakin kwa na. Nulapdan ta. Sigurado aglibas mo lang. Nakilib-in mo't gaya mo ni Lourdes Maray. Wan ata isumati kayat na marimir na. Ay linapdan nyo kumaa. Uray lapdan may, aramiden na latta maray. Narigat mo ngarod ang mabagbagan dayjay. No ada maibagakin kwa na kitagidaksin na. Ay, ipagarup da siguro analakatyag pamilya. Nakunampay maray. Pagtrab-trabahuan ni Lourdes itaya. Makitangtang danlaang maray. Jay kalib-in na nga'y. Agpadadaa. Di daw mo kaya ti agaplay iti permanente at trabaho. Na, kasanon tulangan nga'y numaadaan da iti anak. Makaamiris dan to siguro no dumtengen ti parikot maray. Anya ti pangaldawan tangay, Noli. Gumatang kay titlog dito store. At dapay kwartam. At dapat sa nga gasot anabati. Kano ngay ngagtrabaho ka? Amangan no maibusan ti budget ka. Ay nawa, agkalma ka laan. Siyak ti makaam mo. Diyak kayat ti matay iti bisin, Noli. Huwag ko naklangarot. Aguray mo't ngamin tagpampanunot ak ngarod iti solusyon. Alam gid iti sang gasot iti bulsa. Tagumatang ka iti say daenda. Sige, siyak ti gumatang. Ngam sikat ti mangiluto Si kamot to na. Awan pa'y mo trabaho. Mano alawasan at di ka nakitang dam. Maalawanan. Siya kon. Agawa ang taning. Mabisbisin akong. Sika magayam day ta, Lourdes anak ko. Siyak nga rod, nanang. Anya ta ginatang mau. Apay nga ilumlumang mau. Ay, kwa, saan mo, nanang? Dakayukit di mo. Anya nga roday ta. Ay, kwa,
itlog, nanang. Ah, day tati pangaldawan diyaw. O, nanang. Saan kay sa nga may nga agtrap-trabaho? Agtrab-trabaho kami mo't, nanang. Manuti abang yu ijay ngay. 2,000, nanang. Adapay abang abay bayadan yaw. Di yu kayat ti agnaad ijay balay? Saanan? Kabailan mi mo't ti agabang? Sigurado ka. Una, sigurado ak, nanang. Sige, agpatuloy akon. Taagur-urayan ni Noli. Saan kami pa'y anangal daw, nanang? Nasabat ko ni Lourdes di tadalan itay lakay. Anda ko ba italo na sabat mo? Gimatang iti itlog. Isukano ti pangaldawan da. Paya ba? Di tagarod ti biyaga pinili na. Di takdiran na. Kasano no panunutan dagiti kalugaran tayo nga awan bibiyang ta iti anak ta. Ay nawa. Kasano man ang awan bibiyang ta? Kat namin anumutan alabagbaganday ta. Natangkan lang kami tulo na. Ay, Di ko nagkarutin ka bagay. Uri ipagod mo tanak ta. Agpanunot tumidlaan day day ti pauspusan. sa bagay. Bye-bye anta pay laang garaw tapno mapadasan ta. Un namin tapna muna tirigat ni bagbagatakin ko na iting. Ti may sapay gayam apagdandanagak. Kakasla di damot agtrap-trabaho kanulay. Baka muda mo tina. Naturad na kanuman nag-live-in. Yung kasadog na mag-gayap trabaho. Para makita no pagpatinggan ka sa uda. Nasurok ang makatawanan ngagdandan nata. Ngam awan mo't nagbaliwan ti biyag ta. Awan pa'y naimas mo't amasida. Di kag reklamo kasta. Ngamin, desisyon ta dayto adwa. Panagbabayad manen iti abang. Silaw kandanong. Sika pa lang tagbayad Nakipurdiya ka mo't idi na palabas alawas. Ay nawaw, si Kangay. Pagguduan ta ti gastos dito'y Sika pa lang ita, tasyak tumot intun umay abulan. Kasta timbagam kanyak idi. Ngam awan mo't. Nagpatingga ka lang ang iti saong. Kuno saan, agbulod ka pa lang kadagiti datakkel mo. Ay, jakmat kayat Anyan tulaangan nga itibagan ni tatang kanya. Awan mo amo ka pa muspusan. Saan mo't amabalin akas na akanayon? Tunggal awan kwartam, katsyak akanayon ti agdiskitar. Daw, kanya man yung tibagang bakit. Nalabsan ba ti anak ta di ta kalsada itay. Ka medyo kimutong lakay. Ay nawaw, saan siguro amang maganda? Day tangaro ti pagdanagak lakay. Tila pagtandanagan bakit? Kasanaw no pudno adi damang mangan. Ay nawaw, nagraman di tabanat. Kahit mo pagparikutan ka. Agtrabaho naman ngamin tapno at dalamutin ka. Lakay. Kin ba isa? Sino ko ba pa iti mapabasaw? Kat desisyon damit din na. Nasurok ang makatawinan tinapalabas lakay. Aging ga kadi ita nasakit tinakam mo iti anak ta. Di mo konsensyon ti kalukuan ti anak mo. Awad dumakil ti ulo na nagbaling ka konsenti daw. Agsingsingiran ti landlady, Noli. Makisarita ka pa lang Ay na, makauma ti kastoy. Urayam nga itid dati tangdan ko. Aginggat ka ano nga aguraya, No amom ngamin panagbabayad, agdiskitar ka adagos. Kat isumot ang aramidag. Anyat pa nagkitam kanya kaya. Sige, kung taram amin agamit tapno mapirgay. Nanay, pang-aasi yung adwa Agsardan kayo. Ay, makapasar tumot day taatao nana. Masansan mo ti panagapayaw. Di kay mabaen kadagiti kaarubayaw Rupat kwarta ngamin dayta babae nana. Sika lang arudan ti awan may tultulong na itigastos ditoy. Sika pa'y lang ang tigas na. Nito, Agtal na kayon adwa tanay. Agsiripan dagiti kaarubayo iti tawada. Da kayo manen adwa ti pagsasaritaan da no kastalaan. Mapan mo bisitaan ti anak mo, Maray. Apay ka day maray. Masansan mo ti panagapa da iti daydaan ulay. Ay nawaw. Apay kanumot maray. Di da siguro mabayadan ti abang da, Maray. Ay
Ay, na yan. Sakit nakapigpig sa tisauda. Mangag dagiti kaaruba. Mangibabain mo dagita adwa. Sarong karam idamaray. Nudida ka ba ilan ti agabang? Ibagam tag na dalatan dito'y balayaw. Imbaga ko dayta iday. Ngamdida nga rod kayat maray. Kasano nga ruden ngay dayta. Ibirberok dan tumo nga main. Ti damag ko kat may samot ngamin asakit ti ulo kadagiti dadakkel na dayjay anule. Anya nga tano sa rungkaran ta ti anak talakay. Itanyaga po amapan kay Jay. Masansan kanumat ti apada. Amangan ki dino anyat maaramid da iti tunggal maysa. Nilorodays tinagdesisyon na makilibeng. Kat no kasapulan na titulong ta. Iso to masidag ah. Wen agam kasanulaangan no. Di ka kami nagpanunot iti negatibo ah. Madanaganak ta mga numaisagmak ti anak talakay. Bayang palang. Tapno makami res. Agsublin to may lang dito balay. Ngawanin ti paparan na. Pagimimpaki ka mo. Pumano kan? Jakon kayat noli. Agwin na swastan. Ano niya? Nauma akon kan ka. No ipilit ko pa'y tag na dito'y, siyaklakit diti kaasi. Hindi lang. Agwin na swastan. Agimpaki akmat, tapumanaw ako ni tiday to lugar. Awan bibiyang ko, di uray di ka nagpakpakita kanya. Awan nasakit abakrang ko. Aglisi ka nga rudon, tagimpaki Nakaimpake akon. Agawid akon. Makaammo ka matin itibiyag mo. Okay. San lang matasi ka ti babae dito'y lubong? Sayang lang ti oras ko iti dayja anoli nanang. Basol mo matlaang ah. Si kamat ti nagdesisyon a makilibin ken kuana. Anya ti kunam kada kami kintatang mo iday. Saan kami nga ubeng kunam mat. Nagbidutak nanang. Numaamuan ni tatang mo dayta. Katawaan na ka ah. Ano sa kun ananang? Basol kumat ngamin. Di mo natakdiran tin sawsawang mo kada kami iday. Yay. Nagawid ka bay. Kung naglakit din nung naragsak ka ni Jay. Saan tatang? Iso anak kiwin na swasa kun kininoli. Taparikot met akanayon ti sumangsang bay. Kung nakbando ka ba ilan yaw? Nagbidutak tatang. Kung naktubay kay. Nakaharit kang tumay ngamin Jay. Tugsasaw ka. Apo, kasla ka ba ilam? Apayakas jay nanang. Ay nawaw. Ti anya anak ko. Apayakas jay ni tatang. Uray anyat aramida kat di nakpagan ano. Wen na sakit tinakam na iti inaramid mo. Kaano nga ta mapakawan nak? Day tati jak amo anak ko. Bayam, kasaritak to ti amam. Agyaman nak nanang. Ay wun gayam, sa dino ti ayan ninuli itangay. Jaka mo nanang. In black min ti tunggal maysa. Talaga kaday, asaanan ama ornos ti parikot yaw. Saanan nanang? Jak matla kayatin ti makisinublan kan kuana. Sakit ti ulo day di alalaki. Darasoros kay tumo nga may. Diyo ipangag ti sao. Sakbay a naglive-in kayaw, kat insigurado yu kumapay mo't ah. Talaga kaday, adi mo mapakawan ti anak talakay. Kasano, nulitin naman ti kasi nga darabid na. Panagkunak kat nakaamiris mo't tan lakay. Kanyat amu tayo. Abangan no, daman nam amu na dita. Kit basta makilibin tumayan. Narigat tinagdalanan na lakay. Sigurado adi na kayat maulit manan. Pangaasem tapakawanam ti anak ta. Madlaw na nga men nga adayo ti rignam kang kuana. Nila, winin. Kasalitak tayo. Agyaman naklaunay lakay. Anak talataday jay. Isu arumbeng laang atulungan talakay. Mangad ka pa'y, anak ko. Ha? Nagluto kiti tinula. Ay nawaw. Italaang manin atatang. Mangan ka. Tapno lumukmug ka man basit. Kimutong ka ba nga minay? Wan nga rod tatang. Grabe mat ngamin ti stress ko. Takanayon nga aga pa kami kininoli. Ay, way. Ayan ninuli ita. Jak amo tatang. Awanin plano yaw, among undos iti relasyon yaw. Saanin tatang? Jak kayatan. Kaya takay,
Nalaka kada kayo ti maki-live-in. Nalakamit ti makisina. Saanin ang maulit, tatang? Nagadala kong tinapasama kada kami iti ex ko. Narigat mo't gayam. Agabrod ka mo't kaya, batakaw. Wan, tatang, ipadas ko man matigasat ko ijay abroad. Narigat sa amin ti trabaho, Jay. Ano san tatang? Tapno makaurnungak mo't lang. Kita ma. Ang mga nod na mamaamom ijay kat agbaliw ti planam. Ang mga kid din no makilive-in kay di abroad. Ni tatang mat. Diyak kayat ama ulit man ng tinapasama kanya. Ti kayat kulangan ita, kat makaurnong. Iti kasta, adda gastusat no agpamilya akon. Kasta ati mindset, anak ko. San nga min analaka ti makiasawa? Iswasakbay ang makidin ka. Agpanunot ka ba iti maminribaw no kabay lambit lagat akdiran? Tano saan? Itantan mo pa ilaang. Ay nawaw! Ay nawaw! Ti agpamilya ket saan a basta-basta. Adumat arigat kan sakripisyo. Isu asakbay a makiden na wenno makiasawa ka, siguraduam a nakasagana ka financially, physically, kan emotionally. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.